Is-sostenibilità, il-governanza u t-teknoloġija huma tliet oqsma li fis-snin li ġejjin mistennija jiddominaw l-aġenda ekonomika tal-pajjiż. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ minn konferenza mtella mill-Kamra tal-Kummerċ flimkien mal-Bank of Valletta, illi ta' kull sena qed tkejjel l-andament ekonomiku lokali. Dubju ta' xejn qed naraw setturi ġodda li qed jimbtu, il-kamp teknoloġiku qed ikompli jevolvi, nisimgħu ħafna fuq l-artificial intelligence u l-machine learning li qed jagħti dimensjoni differenti ħafna għal kif jistgħu jitmexxew organizzazzjonijiet b'mod iktar effiċjenti. Fil-fatt, is-Sur Farrugia fisser il-prinċipji tal-ESG bħala sinifikanti b'enfasi partikolari fuq il-governanza. Intant il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli qalet li l-investiment fl-infrastruttura huwa meħtieġ fi sforz sabiex il-pajjiż jibqa' kompetittiv. Diversi issues u challenges li jridu jiġu indirizzati ewlenin fosthom l-element tal-kompetittività, il-produttività ta' pajjiżna huwa importanti wkoll li jkomplu jkollna politika fejn innaqsu mill-kwantità u nimxu iktar lejn il-kwalità. F'dan il-kuntest appellata l-aktar investiment fl-enerġija u l-ilma kif ukoll fit-trasport tal-art u tal-baħar.